Mandero idanaturo mu cyaro cya Nyavare Nyamugoyo cya Nyantorogo sub county mu district ya Kanungu ogutumushangire nabijukuru babiro w'imyaka 8 hamwe n'imyaka 6 barukuraro mu cyaka haruguru rwenjiye eyatwire nararamu tumuvurize cyumuretire yararo mu cyaka nuko kutugera ngo mutowe 14 mera mugizere ngo naza kumwita yabatarugire mu nju hamwe no mwitake ryishebo yabasigire muzeyi witwa Hunde akagenda yakore endagano y'etshobobo itwe tutarimu tugire kupakaza yaho mwana umwitaka aha abana babakazi bana kandi abakazi bona yabashweriromu kuyamazire kuribaha turyokwe kwitwija ubwo muhara we yarihire 14 mere yatandika kumbi ngo mwitaka ubwe abanyanyazi bamukatata baryokwe nibapakaza nacha kwija sha mukagaze kiro ati ntindiro umuntu ati konkani yena ngundare yine bintu byanje natere nduru ubu mpurira ashimbuza norara yo wenka norayo no ati nindara yo nabana akireba ati nyene ngumushaba abana bajireki bije baze umuntu Roida najera ngo akaremwa amakayaza kupakasa konka kuyarijereyo yashangisha kafamazire kora gita karyona mutowe 14 Mary umuhara Rose 14 Mary ampayire ngo naenda kunyita nanye niko kuguma ninterura abana netondo bale turi kuraro mu cishaka tukazamo mubwire bwa shamu kagaze kiro nanda kwitira ki naenda kunyitirita karyanje eri nazarirwemo ari kuryeta ngo nergeye ryone ogo najera ngo akiriciro mbebe mbeza bari mu chairman w'entebe yo kubanza we yakabera hamwe na RDC ngo babahaburo kubaganita kero bona nko kwishe yabazire kandi ngo bakikirizana konka hanyuma y'imyaka 16 mutowe Rosemary kamwihindura na endita karyona ikintu zireba ngo zikahenga madara ahabwo kubeshi turi kugira ngo zikahengama abana ni babiri abana bakahunde ubwo Mandero Ida kandi hamwe na Rosemary Kato kushanga nka Mandero Ida ali kubingwa omubutaka bwishe shanga bacumbagiza ningashi bali batiriro bugabe bweye nko mwana Charsima Olivier mukuru w'entebe yakabera habwe cyange cinagera ngo bakataho mu nshonga z'ababerava kandi bakazitereza je bona bikirizana konko muto wo mukikurogwa kehindoro muhinike mpango yiruciro mukote yacire mu ngwita rugumo mukono yo muto kwayine nankejo bugabe umwitaka ryishe ryo kunanka ryo kugira ngo isharabe yabire kiriho no mwana shemira kwayine cyari kubonaho kandi constitutionally kubajya ngo umuzire yakoro buragwa bakashanga yakoze roboragwa ayine okugwero rubaju abataka na government ni basitama bahinda bakore amendments kubarabe bakoze amendments kugira ngo bona babagane iwo wene bamugira ngo atatwaraho ninga atagira fraction yihaho iwo we atorenkahe abagane kahe twagambaho na 14 Mero mutowe kandi we najera nk'umukuru wero idakangita kerishe yamuhire yaguma nakore serie mande itakeri ryari mutiribirye yo kutwariza amabwo kubatatakaza kumuhegeye yaryanga hanyuma y'inyezo 3 tata yaguzita kayamuha sente yarya yagenda mwene mande we okuya kugambira tegereze judgment eri kwerekita ko kugumusingiro mushango kandi itakatata yagiye kumuhereze geye itake 21 manda kanga kajya ngo wayine mikono yeye nayekorera ngutari kwendita karyisha urigobwe manda katandika koze sita karyanje ababera abantu bazarwa hamwe bito kuryanira hita kerishebo yabasigire nico cyo rukutangaza bebembeze becekeci amakoraga gashakwa hweza Wilfred